Gavana Machakos Wavinya ndetio yango ni duon bura mar Wiper biro tiyo kod kweth maketo piny wacho tesre mabiro mana odiechieng' achiel kende tok ten piny walo moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e sirikal mare. Gima koro nenore ni kelo pogruok e duond buche mantiere kweth mar Azimio kolose kar chung' od bura ma Yatta kaunti Machakos tok yango chenro mar gera apaya ma Katangi kochomo Kithimani ndetio kwedo gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha Odinga kuom riwre kod sirikand Kenya Kwanza mowacho ni gin gibiro dong' e Azimio kod Kalonzo Musyoka. Bende omedo ni kweth maketo sirikal tesre nyaka bed maneno ni sirikal otiyo ne jopiny e yo makare. Mimi nasema sisi kama chama ya Wiper kwa serikali lazima kuwa opposition na serikali. Na zote zikiwa mbili ni kuila kucheckmate, ile kuchekiana. Huyu kama anafanya vibaya anaambiwa hapana, atuoni vile unafanya ni vizuri. Yeah? These are two irons, the opposition and the government are two irons that sharpen each other. And if they'll sharpen each other for the benefit of the people of Kenya. Na mimi nimwambia Mheshimiwa Raila, sisi hatuna shida, umeamua, sisi tunakuheshimu, na kwa sababu ile heshima sisi tumekuheshimu, tumesema hakuna shida, wewe endelea, sisi watu wa Machakos hatuna shida. Kalonzo amekusupport hiyo miaka yote, it is well with us. Na sisi lazima tusimame nyuma ya kiongozi wetu, si ndio?